Cinta tidak bertuan. Sudah lama aku mengagumimu, tapi ternyata kau mencampakkan aku. Apa salahku? Dan malaikat, kenapa banyak orang mengancamku? Kenapa banyak orang mencaci makiku? Apa karena saya tidak punya uang? Apa karena saya tidak kaya? Karena memang saya keluarga biasa-biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Khairul Mufid seperti morok dak kaula ajunan Simulja Kiai Haji Abdul Wahid Siraj pondok pesantren Kebun Wangi Nagesare. Hadratal Mukarram Kiai Haji Dailami Siraj pondok pesantren Kebun Wangi Nagesare. Ajunan Simulja Kiai Haji Taufikur Razi Sya'rani pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kelitikan Buki Pamekasan. Simulja Al-Ustadz Fatur Rahman minangka Bapak Kepala Tisab Pira Timur. Waman ma'hum minal ulama, siaptina tak bisa nyebut setong per setongah, namun tak ngurangi aktin to'ati permulja akin. Bapak tuan rumah Pak Rabiah, Bu Rabiah, Muhammad Niri sarang Musyafiq sekeleresan pagi hari semangken mabada acara haul dari almarhumah Hamia binti Gembek semalar muka Hamia Kak Dinto Isapor Asata Jatusana epa selamat dari seksa kubur, epa selamat dari fitnah kubur, popotona madar muka ibadatia topoto semulja. Sataja para rabu hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, pagi setengah siang mangken gak dinto dan gula sarang para panjenengan diperkenankan yetini sarang Allah tangki bersama nolongin bung nyampung doa maufirah kangkui almarhumah Hamia sekat dima ari mangken almarhumah Kak Dinto ampon depak dek kesebu are wafat epon badar muka kalaban getena beten kaula sarang para ajunan seteja adua akin mapunga dek ketuan rumah madar muka ponapas seekalako Kak Dinto kuk laku madar muka buan etepe akidak dan kaula ajunan etepe akidak nak foto kaula ajunan apa napa sabab para bapak orang akon lako kebagusan napa pole alako kecubaan Kak Dinto sama sekali tak ngefek ada pengaruh ke Allah. Ada. Sambian alako bagus kapi, setunya alako bagus kapi, punten Allah beni sajen mulja punten. Setunya dak si abajang, setunya melanggar syariat kapi, enten Allah tak ambu. Ben Allah Kak Dinto pajak dak tak butuh. Beden gaula sarang ajunan alako kebagusan
Demi pasera, ya demi apa saya laku kebagusan. Ngastete ajawi kelakuan coba, anapa? Tako apa palang. Man amila salihan fali nafsih, wa man asaa fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa orang si ala kau bagus, maka kebagusan panika manfaatnya berguna beli ke orang si ala. Siapa orang si ala kau cuba, tak kira buru kau orang kecuba nak ditok, berguna beli ke apa. Tapi muncik sarana kelakuan cuba kak ditok merata ibu min Allah, beni namung abak saya capok palangah, makiring lain juga dia capok palangah. Sejepon ring Madura. Tak milo ngangkanang-kana, tapi milo getana. Ya berikan contoh ini. Berikan contoh. One. Bada setong nabi mak. Senabi kak dito cek sekut detormator ke Allah. Akaton terkesan akrab kedua bahasan gandeng nao roco gandeng nao Nabi Basera, Nabi Musa abdina torotor matora keajunan apa Musa ajunan minabi abri musibah ning bumi kak dinto mak pahi pokol rata jaring senget-nenget secoba mak sebagus pada melo. Istina Rasulullah yusibuhum ma'asaban nas. Tetimun secoba panika para rabu melo maaf capok musibah makin sebagus juga pada melo capok musibah. Mator kayak itu Nabi Musa. Mak pas capok kak dito jaring senget-nenget secoba. Terotawa ban jawabna ege. Nabi Musa gak dito ipatasaren mak. Ipatasaren kan. Di budi nabah bade bilis rombongan. Gak dito agelejer rombongan ini agelejer. Ajalan ning astana Nabi Musa, etana nga Nabi Musa di kantoran. Pas ngike saja mabilis panika. Ngecit Nabi Musa beni bahi patein setong ben Nabi Musa, beni bahi lebele, pate kapi. Terus. Dipereksani sareng Allah. Lu. Harap pemajar ke kaki. Kayak bilis sabti ni. Di membilis ya. Mate ang boni pate benapti. La. Berbebiki sekike, ma bahi pate kapi. Dumakir pikir nah, mun rombongan na pate kapi. Ya pada engkau Musa, engkau masakit meli, ya masih juba, masih bagus. Bila dapat orang yang musibah, empah perata kapi. Bener. Dicari musibah kak dito tak to kata takrama mah. Bila lah banjir dari kak dito di Bira Timur banjir tase ongke. Pah ngocak si tase. La Roman Ustad tak senik. Bila Roman ban misnali, ban bun misnali japo maki ustad iban terus ki. Lagi no benar. Agak mangken ni ka penyakit ni ka siri barin mok ngamok keluar. Sampai mangken kita nemare. Saya mah corona gua. Saya sih nget-nget. Isa ku nget-nget kapi ge. Saya tak nget-nget. Kun sebagian sekelompok keng bekrata. Nget-nget napa ke muslim? Nget-nget ya setong kaum gak dintoh banyak ngelakonin kelakuan maksiat aropa zina. Sekak di kelakuan zina mare ekalakoh paski ngumumakin. Hatta yu'linu biha. Pas ngumumakin jak lako zina deng padeng cengkal. Bila ngak nikah illa fasya fihi mutta'un wal auja'un lati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw. Bekal padeng penyakit taun ben bekal padeng penyakit senyar anyar lambak tada makin bah bedeng. Dan
Jadi ke masa pas tak langkong kita langkong. Masa pas sebab cuba menolong saya jawab. Apa mau kayak gaya ibunya saya jawab. Leres nama punten. Yang muni Madura selamat alhamdulillah. Terus selamat. Kenapa pulang Madura ini kamu selamat? Madura ini kan libur amat selamat. Cek sekejap sambian babada haul. Cek sekejap sambian babada selamatan. Di budi napa? Ya pas selamat. Gamma serami pengajian rami selamatan pun budi Madura. Madura dari saking lebur ke pengajian, benikun acara mantan, benikun acara haul, ngebur somor sukses mabada pengajian. Bek merepot pakai siapa bahasa. Sebab bapak tepak ke bapak buran. Kesambo kalau pada rengonceng ke jompo. Dua kali kalau pada dua kali. Itu buran. Setong sumenep dua bekasan. Depak ke jompo. Abdina ngatorna ajunan. Bila sebisana. Oh, kakun bisa pun sebisa. Bulan-bulan saya tak pakai kecocok ya orang. Ya, mon monoton raso lah kan bulan gawat rumah. Jak saking pasar premanan luar. Oke. Ya, hari bulan saya tak pakai cocok orang. Menti dawan, menti lahir kan tak cocok orang. Aja agak punya cara apa pun menti lahir. Mon tak kempak tepak ring mate. Bisa gula. Ingat tanya gula. Acara apa gitu? Tasyakuran ya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai napam ya, another napam ya. Bunten ya. Napa? Ngeburain nih. Ngeburain ya. Sukses. Pak anian abdina. Abada remah. Sanapa titik abdina gembur ya. Pak ampak ada sukses ngabi ajutaan. Lapah nang abdi nguncur itu ting Tanaya dan Roma kor kake keluar aing kok nang gak pengajian niku nguncur kake musle kok bah yubur bah keluar ya di bah ketemuan guna cepok buron gitu gak amma sa padeban Madura tada di mamak bah bedeburan Islam mak bah bedeburan nang gak aki pengajian tanam memakai nyari sa anterok mon benih Madura ya cengkal ada ya gitu tanam mon benih Madura aduh mon tak ingin pan selamat ban Allah dober Madura mah injak ring suruh maskeran rokok aduh suruh abu mon ngakane gua kan mon corona ni jan surah beco surah sabu nengki mon ngakan ni wah. Bejak Madura dilawan. Mon beda tolesan pango jangan ni kan. Dilarang kencing di sini. Mon rek Madura ngirset pak. Sani tegur, loh kok kencing di sini? Wah, jangan siapa kencing di sini, jangan kok di sana. Bejak lereng Madura. Nyambi masker tak kok ke polisi. Sebab era. Tadi mudi nawan polisi bertanya gue, kau nak mau masker? Kabar ya apa baik? Ya benida iya cara na jadi mak. Sabak kaya long aja tak kengkun kare narik kata. Deng Madura ilaban nak. Allah. Ada di kan. Tetimun tak kengkring Madura lebur keselamatan. Duh lobar wah. Munom. Wassalam lah. Nih kakak mejak bolem pohat sehat. Alhamdulillah terus sehat sampai. Terus selamat sampai. Pon. Terus lanjut lagi. Dikal jabil abid ni kaki khairul mufid pada abid ki lah ada berbagi ni. Bawa dua telur jam. Orang yang batai pamoli. Pon, sini kan. Kulat Ramadan pa'a debuna Sayyidina Ali. Hari makin nih. Mendurusan paten ni kan. Tikal
Mulai ampos diki bahas sarang dia khairul mufin. Udah takut siapa sabatin. Ya mun selamat dah. Selamat ampun insyaallah. Amin. Korla bajang Bu Hamiyah selamat. Anapa? Juara injabun Habib Salim Masyatiri muang duri di jalan. Muang duri di jalan. Imatatul ada anit torik. Pas pator sampean. Ya Allah, siap tina muang duri di jalan yang takut nyocok ke sokon orang. Pada pagi kencer nak kembuk siapon sabung ngomor. Langsung isap orek kok. Duri jadi mak. Jadi jajan bentai pucuk. Duri ya. Gini teh pucuk gini ya. Jajan naik. Wah, dobar. Selamat insyaallah. Amin. Ben perlawaning sampean. Mun sedekah panika mujma' alaih. Disepakati oleh ulama kama baik bahwa mun sedekah genjerna pakunda pak ka orang sobung umur tore nih rengakin labak pada sahabat mereksanin kanjeng Nabi pada kunana abdina mun sedekah kambuk sampun sobung umur pas ada bu Rasulullah badah iya badah kadito abdina andi kebun pakar la abua sedekah aki kang kuyumi seni kemana bawa mau tanya langsung ilaksanaki kadito langsung sedekah aki ya mau semakin kan hutan mau sedekah kembuk buat ada apa ya udah apa dikal terandi ah dikal terandi aku Bani mas, oh kadi saya sabar nih naftina, kodot ada dikal terandi aku bila jadi gitu. Kadang-kadang orang ini banyak PHP. Kenapa PHP ini? Pemberi harapan palsu. Mau janji bener. Tak langkong kak dindok. Aku daerah wah. Mekomo biasa. Pada bangarwa orang yang saya tabang macan ongkau ke atas kajuan. Ya Allah. Quran tur macan kayak itu. Abdin kor lada pak kata namat selamat. Nyambulia sapi ya Allah. Dari kontur macan. Pak Wajah. Duh, raja gelu ya Allah. Mbi saus, mbi. Mbi saus. Jon jauh macan tak Pak Wajah. Apa mi nabi aja meko. Diwudin pakai ke telur. Pak ka nadar panapanoko. Setak toman yukhliful mi'ad pada sini ke bahasa ya Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Nabi Muhammad pas atorok juga tidak pernah ingkar janji. Bon, kita lanjut gula bahasa Saudi. Bapak, Ibu, semakin gak ditong sejepon dan gula separlo eta jemin pole berdua. Dalam kau dia kau lajunan. Setong pas sepa iman aba ka Allah benda ka hari akhir. Saya ulang. Pasepa iman aba dak ke Allah ben kali akhir. Karena orang alako kebagusan bungkan ada dua kali itu. Iman ke Allah ben iman dak kare akhir. Kalimat dak mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Yukrim dhaifahu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Bawa sama ni kamu. Orang alako akhlak. Orang alako akhlak. Akhlak ketika bagus, nika orang serap ngarep ke Allah dan ke hari akhir. Dimangkana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi iman ke Allah dan ke hari akhir. Maksudnya berapa? Orang pira temor kotu andi keyakinan andi Allah. Saya ulang, kotu andi keyakinan andi Allah. Bah, tak berjajah, berjajah kayak dalam kelakon nak banyak orang seakan-akan tak andi Allah. Bener apa bener? Ayo. Mon bada jaminan daripada manusana. Saya ulang. Mon bada jaminan daripada manusana. Tenang. Tapi lamba Allah mabadabu tentang jaminan. Tak pada tenang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang yang melata di atas bumi, Allah sedang ku rezekina. Gitu pakut. Saya rasa ada bu.
Allah. Pasera Allah. Sandi tunya. Jaminan saya ada buti bi Allah. Keng ngitek waktu. Keng coba matuan bah ngocang. Tina cak susah. Mungkin urusan saya akan makin numpak sepeda motor. Engkau semelia. Tenang. Ayo. Tore makin epaloro seban guleng kan ni sebuni. Gitu bener. Apa iki? Boleh. Andi musibah, andi keberadaan, candring sumenep, andi kerekongan. Acorak tandi pangeran. Pangocak angok mati kok munda ya. Padahal mati belum tentu selesai masalah. Jaipun Ustaz Pat'or gelak gelebun, bakal tetap benakiron. Mungkar nakir, bakal tetap jon masalah. Mon ki odi aning birate mor ki ngining pak mata pak kelakuan kek mun masuk ke dalam kuburan patapa ada erem cak bajang ladak bajang pasal ladak pasal sedekah ladak sedekah mangkana boleh sekut ngocak pelebur asadekah sebelum isedekain pelebur abareba sebelum irbain leres on banyak makanya acara elang, acara tandi Allah. Oh banyak. Koran usakoni ngadudu, koran usakoni ngadudus. Lebih senang, saya ulang, lebih senang tungat tu ning media sosial, Facebook, WA, Twitter, Instagram, katempeng tungat juga Allah. Mau nanti masalah, ya tulis. Cinta tidak bertuan. Sudah lama aku mengagumimu, tapi ternyata kau mencampakkan aku. Apa salahku? Dan malaikat pret. Bener. Kenapa banyak orang mengancamku? Kenapa banyak orang mencaci makiku? Apa karena saya tidak punya uang? Apa karena saya tidak kaya? Karena memang saya keluarga biasa-biasa. Apa suan ning Facebook? Apa kiye kunan? Jan kun ye kemoso ben oreng. Walan oreng pas curiga kakabi. Bener? Apa kiye? Coba tungat-tungat Allah. Lepas baca Quran, lepas baca sholawat, mari baca sholawat, mari baca Quran. Ampun pon, kebiyakin. Ya Allah. Abdi ni cek terona. Mak pas tak juduh Gusti. Mak pas tak juduh. Kayak abdi ni yakin ajunan bakal apa yang lebih bagus. Ini berarti andi Allah. Sadar? Oh iya makin kok. Kok pada teguh tak sadar gitu. Ada gue tahu ngocak. Ada berarti niat nambah, tapi ternyata saya nambah pada geringgi. Padahal mau jual jamu, mau teropa jual, napa syaratnya? Tong hasiat agak bela. Dua, saya jual jamu, kau tuh sesuai ben saya jual. Lu cari nggak jual jamu lempo, saya jual ros-koros. Jamu lempo, saya jual dia korosa. Pangota sih bapak, enom tibi. Jamu langsing. Saya jual langsung. Lempok. Bila pak jual? Glowing. Malekoning, glowing. Saya jual. Celeng modal. Siapa saya melihat? Bener iki? Eki. Tore, kun ngak main ngabak. Selanjutnya pon. Di samping abah yakin jaan di Allah, saya nomor dua yakin abah ja odi esamare naba dene gitunya. Pak, Bu. Kuleban sambian panika umur berempat bayi seakan-akan sekecil. Nika bapak sepo, nika sepo. Dan katakan umur sebidak telok ke betong bolok. Sebidak lema ajunan. Nika sebidak lema. Ki sehat. Makin di seteroda pak ke sebidak jangan aja pak. Banyak mati ki. Pak Polo lebat harus. Pak Polo sebidak lema. Periksa nih ke bapak nih ke sebidak lema. Seakan-akan beabaan si SR. Coraki buruan.
Acoragi buruan abang kang si agami mancing apa? Acoragi buruan, tegi pagi. Berarti sekejap dunia. Sekejap dengan dunia. Berarti abak mon melas, tina abak tak usah rasa geluh. Kuk laku bakal bada kau dian selebih hebat, selebih abid. Kama ning akhirat. Maka Nabi Muhammad magi ikamoso mak. Nabi Muhammad magi tak penyaman neng, tapi Nabi Muhammad teger karena Nabi Muhammad yakin ning akhirat lebih nyaman, ning akhirat lebih abid. Sedangkan dunia gak dito, mataul ghurur iki gak dito. Kesenangan yang menipu. Dunia ni kan congocok. Ayo, mentak congocok. Beri na contoh. Juga sedap pati aman. Alhamdulillah. Bini anje sepen lah. Bini anje sepen. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ason na sampai kalah. Haram kopeng dalam. Ni kak ni. Bian andi pese 100 ebu. Oma bagi. Bah ngelak pulpen bian mah, ngelak pulpen. Toles senika. Lepas coret. Coret na bagi muslim. La beri tanda sekiran la tak pada menoreng. Lepas senika bah. Pon coret senika. Lepas beri nyama M muslim. Wes pa. Liga beli ke pasar, kata lenger dibeli. Malena apa lam bian beli seret. Ketika bukti akhir, Pak bulan akhir beli boleh saya kembali. Tetapi pesai saya gelak saya bakal keluar ban sambian guru. Aleng leng. Apa di boleh apa sih? Congocong guntunya bani. Menekir pikir. Iya keng congocong bani kemakai congocong jaring lebur mak. Berarti apa lebur itu kocok dah kan? Kamu beda dunia ipako, beda, tak ada kan? Arwah lambak jajar roh setia, tompes lagi. Arwah lambak ring tandi roh setia, jerogan lagi. Bener? Nah, nikah. Mangkan buluban sambian mun urusan dunia, tore alako, tore saya usaha, keng abah, jak rasa ragelu mikir urusan bernikah. Karena beda debuna ulama, mun abah gak ditojo ketedung, saya pikir perakun urusan saya masuk ke dalam tabu. Berarti argana abak kak dito pada ben sekeluar dari dalam tabu. Udah, ya apa baca? Jadi berarabu, mon guliban sambian mikir menolong apa saya masuk ke dalam tabu, maka guliban sambian argana pada ben barang sekeluar dari dalam tabu. Ewe siro pada ben ruah. Naudzubillah merengis. Kamu beda orang topuk ke pesek. Tak ada. Boleh terus tahu kereng bira tebor bah ada busen nikah. Andi motor setong bah ngocap. Ya Allah cukup berak ada. Anapa manusia nikah bareng anyar pakun lebur kasih anyar. Lebuk tiaki. Andi mobil anyar. Keluar si anyaran boleh. Boleh. Andi Roma anyar, ngabesin orang anyaran boleh, boleh. Andi bini anyar, berisi anyaran boleh, boleh. Oh kata, pas orang bang ucap, oh masa teruang monono, mondreng laki lah kapi pada teruang, lah tak usah. Tahu sampai manampek, pabodo orang kira tebor pangucap. Gula ke, make bodo orang bidik retin lebat jadan mata gula. Gula tak terus sekali. Suntik tak beres jadi. Ya mau nyaman reng laki, ya aku terus ke reng bini. Gini bentar. Ya pada terus arampet dengan tako mah. Isapa saya tak tako ke reng bini, marah kok terus. Sayyidina Umar ni kamu nalo mampa lebat kantor. Ajin buru-buru lebat. Buru. Mun beda Roma nya ajin ban ulama bi kiai pahe toleset Umarul Faruq. Ini beri nyama Sayyidina Umar. Buru mage jin. Kenyaman ada mah. Konon dia. Menurut cerita Sayyidina Umar gak dito pernah, saya ulang, pernah masuk agak dalam takok gara-gara ki guru atau karban bu nyai.
takut ke Sayyidina Umar. Tapi capo atokar sarang buknya. Sayyidina Umar takut sama masuk ke dalam. Tak ring-ring bini berarti kan saraan ben. Sabo anak sabo. Bang kun ngabada. Hah? Napa burle-bur nereng bini? Nika iding aki. Buk, mon ngiding aki ah, orang. Mister teh sapa sakale wah. Napa burle-bur nereng bini saya tak saya. Korambian dua ni kata lakoni masuk surga kapi. Amin. Napan? Ja amin menonok. Ya, sedua nih kan. Tong tuksirnal la'na sekut apa suang. Orang ajar. Pon cerbuk. Iya, orang nang kok orang yang tandi. Coba kok orang soki. Nalpe amunur. Kok biwa ada pon dekadung pegel. Bener. Mon badareng bini guru tak pate abenta guru orang bini. Mon reng bini jeremi guru asli bini. Pangoca jadi nggak? Oh bade ke? Eka sedak pati abenta. Coba apa tetap mau ben kanca aslina. Apa pada mencak pergi. Mon reng lake tak pati abenta guru asli lake biasa. Keng mon reng lake punya guru abenta apa kocak colok bini. Bener. Apa reng lake mata pati punya abenta? Pola nase neku tengka orang neku tengka ni mun punya benta aper jalaper. Kandring bini tak ning meteku tengka syawirhunna wa khalifhunna. Reng bini jadi ajak rembek keng jak toro kapi. Monang keemantan maka bina anak pahatoro reng bini kapi kundul. Arapa setong reng bini benikun masalah jajan menolok, benikun nasi menolok, terus ke seragama bahas. Seragam apa sih mapan? Bener? Aduh, wow, mentak gedowing, nasi guring. Aduh, ya Allah. Bin sambina jojon, ya Allah. Bin sambina beda kalambina ibu bentuk nok manoan. Rujak ring benini jadi si meriah, mano aslinya si meriah. Jojon dari pesan laki, wahai bitong ben pisan bini, berempat jojon pisan bini. Telopolo macam mah sana ibeles kebisan bini pas ternyata pah nyambi telopolo lema arapa balasan lebih kejam daripada perbuatan. Jak mondeng bini kundu aja kerembak kejak kalah kepi. Bener? Boleh napa ring bini ini kan? Mon ni kesalamat biar masuk surga. Napa? Watakfurnan asyir ring bini nikah sulit berterima kasih ke ring laki. Beremah, reng lake kini ka bagus kabini na 30 tahun, keng sekali ala ko kesalahan sekalian kebagusan 10 tahun na tak perlu kakapi. Lobar. Padahal si lake pelak, belanja, lancar, cukemi, ya teragi. Takut kami tetap dindatin. Pak ngucak selake, koto buah kami, mungkin dindatin bagi telung kain lemarin. Enggi, 10 tahun, yang dibudin bahan di kesalahan. Napa kesalahan na? Bahan nemu ni SMS, ternyata mencurigakan. Padahal jadi benih SMS mesra dari pacara, keng beda orang salah ngirim, langsung kiamat pak. Ketemu kaki mon setia, Arya. Jadi mulai riberin setang megenteng asarong lamiri rokeng Arya. Ndak tahu si melas jadi siapa. Si Pak Jojo kata setia dari siapa. Jauh lain laku beneko, selalu bah percela perah Arya.
Bukti 70 tahun, sejahtera ki akemi, adalah. Ada. Paham? Jadi selama dekat ini. Juga yang melarang. Pak, mondreng bini nih kan. Mon kun sake pelengen pakuna lana kuat. Ngandung tak bu abu kuat. Nyok berarabu sokona kaintos pakun atana pakun kita kora kuat. Ring bini kun setong setak kuat. Mulai lambak sampai kiamat koran sehari. Napa? Tamburuan. Menurusan tamburuan tak bisa jawab. Letuk pak. Bener. Kenapa? Karena wanita itu satu akar kata dengan kaca. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Kenapa? Karena hati wanita persis kaca. Berapa kaca? Jika pecah sulit untuk digabung kembali. Betul? Iya kok turun lah. Wah, boleh kiai mana kurang. Mana? Hah? Ada? Seniane. Nah, seniane. Wah, ampun boleh kihirul mobil. Tamun, entar ampun. Sekali toh para nabu bermanfaat pada barokah. Siapa keluar tuan rumah deraja gentena ban gencerna daripada pada kalmarhumah. Sekali itu motor, korang benlangkong nyon sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.